Bangilyo ya kani ka jingjok hagani kapor ka pamanta. Hoy lesila bandang gibaong balay baga Voice of the People Party kada ko aban pinki kani ya kata ka reservation policy haba mentang yimdan kamdan jamsu ka kam sarkar kala terkhong mrei nagaleng go jingi snutho bagaleng go badon kam nara mentang kalak ka kam pulit syajar ngut nyele kumno lara kalak ka kam no hikai syajar ngut nyele kumno lara kalak ka kam nas syajar ngut nyele kumno atau kata kam ada ke jimanto yangi dahil mar kata kadau lada kalong kanu ru ni snutho badon kam ban penbet mai ya ka reservation policy dahil mar kata kadau namar ka jingyo kam yo jam kam deye tangga kam sorkar nalor ka kam sorkar ni snutho haban thau kilat kilinti kumno ban yo ya ka kamai ka kaji ka babyang bat kay ka bangi ko aban ong epi menta ka sorkar kala kongo ban review ya kata ka reservation policy ka babot menta ka banagaleng ka party ngin bodin banang ni syakmat ki jung thung kam thung jam sorkar kinam dei su ki bekenriang ngide ban kunkutno ya kita gi backdoor appointment lani ban yo kam tang kita gi begitu ya kita gi badona ka bor yes kata ka dei ka thong bag ngien kran ngien ai ka jing tho shaka sorkar bagare ban pintigna baga Meghalaya Public Service Commission ki District Selection Committee kemdei banlong ki committee ki ban pinya dagi briu jongginong sinshar lani jongriu san perthai ire ban bu dagi briu ki babiang ire ban pentigna ba anam dan mono bala ban pendu no ya ka hok jonggi samlawat kamji haba kilong ki bet banyo ka kam hadin ke examination lani ki interview ki jongki nitok ba kata kini ki snam kamdon kata kay ke jingle hok hagani geleng denmark kata na bon ki samlaji ki ngam hagajing no mensim ki ngam hagajing snowsi ki jip yagalenti ke bamdai nyenang ye bodin ban pinjanai yakini ki lat thungkam thungjam nagam ta ki khun samla gaji kani gadi tangawi gammat kamut bar ke ji ki kala kutno yagayo kami ajam tang haga reservation policy em hindang dan shibun pat kiwei ki AK ki bangi dan kamban klepat yagane kari gaji nang bangila ban thawla thawanti yagi kon samla haga yo kam yo jam ni ke bagalong menta kalong ka sngosi nganai nuksa yag MCCL kabalolong ka pliang ja jonginong sora kabalolong ka jing turku ki bon ba ki beri ki bela im ki bela kamai daga bedi yaga dobilat sora ndai menta kani kala klem kala ta kadai namar ki kam bamsa dan marga ta daw nong epi baga thama kada buat yangi menta ka bangin sedang baniki kadai persya ya ka bamsa baringkat ta thiu paiba niko mantho sika sarkar hakini ki singi ki banwan baga sarkar kadai banweng madori ki chairman ki balang tangga jing pelot pot ya ke pisah jeng pagba baga sarkar kadai banweng ya ki consultant ki bala susiu na ke pisah jeng pagba klemonra jing mentoy yangi ki pagba baga ke pisah ke batlasiu ki lak tengka ngin thau kilat kilinti kumno banwat yaki kam ki jam nagam ta hun samla ga jing ban kintiu yaga yo ga ban pek yaga jinge ga jong gino hikai ban pek yaga jinge no rap kadang don sibon ba negani kadai tangga jing sedang jong ga jing jot noni fi laro patba haga ri ga jinge ulong ubala penkre kumbang ilong menta ngin job be haga no ga jingele yagane ke jingalang ila sipintip menne tang kamba khaar biji ye
Mano ban mudur ba kat ne kan ne. Upat ba on koi. Kani ke peni bu pai ba jengim tak ulong bala kre. Lada ka boys of the people party ka khat hagan ugono ka pe. Bangini thi namanata ka hak ka jong upat ba. Ya ini hagan ne ke jinglong go jong pi. Lak bat pi upat ba. Inyat ban pen kaladur ya kan ne keri ka bai de ka jingi. Nyenum pen sngap sekadiang nyenum pen sngap sekamon. Baka parti ka slow thu bagani ka jakaru kolong ka ba red e. Nyen hap ban lum ya ka wei ka jingalang. Naga benta ka jingi jong ka ne ka jingi ki ka jingi. Namadon bun ki pa nya kelang kari ki ko ko pene don benta. Dan mar ka tang nget ka parti ka seshim ya ka rai. Ka ba biang e lanu bat kumno pat ngen kedolenti. Nang ni sakmat bangin yad kom ka parti. Kapor keladengi bangin sedang temai ia ka jat menriu. Kapor keladengi bangin sedang temai ia ka komperkat. Ngin ira ia ka mensim bisni. Ngin ira ia ka mensim bisni nang ne smat para mangi. Matto sahisin. Ngin onra ia kata ka jingi buram markeleng hapreng jingi kum ka jat menriu. Kaduna ka buram markeleng hagini gisngi ke pementa. Ngia kloe baniane ayamai ngia bakla khendiat haga kali tengku ngia bakla kane katai kamdon shu ke buram markeleng aku aban lingba kani kasni ban kentu ipi tongin sedang banio ya kan ni mensim bani buram markeleng laringi dani kan ni mensim bani buram markeleng laringi ero ya ga jing bisni ga jing sharu ngamdan ga jing adotin baga jat menuju kan kiu saprang hagani kisni kisnem kipanwan te namar baga sarkar kala pentoy agni ge sithi ngisro banai khuble bagala pentoy menem step hagapor kharwe biji tendoi na kaleng ga jonga ngampat sange bad menta ngan pen bana hakmat ga jingdon ga jongpi bangan pen kot no ya kane ga jing sha jinget ga jing Kung kadak jong kajing penkut ia kani kajing sya jingit kajing sya thangan ka junga. Doktor ibade ban hot doktor menta banwan skmat ban pendep ia kata ka benta kung kadak ban peni ba ila pensange ia kani kajing sya jingit kajingi.